Da pričam kako sam nezadovoljan ili da nešto preduzmem. Eto, tako sam se ja našao u politici. Krenuo sam od svog dvorišta, od svog grada. Dobio sam poverenje sugrađana da budem na čelu Šapca, jedinom opozicionom bastionu u Srbiji. Za 6 godina ostvarili smo niz sjajnih projekata, uprkos opstrukciji republičkih vlasti. Šabac je proglašen za grad budućnosti u top 10 gradova Evrope prestižnog Financial Timesa. Kad krenete u Šabac na Vašar, nema više deponije, nego najveći park u Srbiji sa 1000 zasađenih stabala. Najjeftiniji javni prevoz koji ide na gas i ne zagađuje životnu sredinu. Najveća industrijska zona na Balkanu i strani investitori koji dolaze bez dinara subvencija. Prečistač otpadnih voda, jedini u Srbiji koji radi. Direktna demokratija, slobodni građani koji slobodno odlučuju o svom novcu od poreza na imovinu u mesnim zajednicama u kojima žive. Mogli smo i umeli da pokrenemo i uredimo Šabac. Možemo i Srbiju. Moramo zajedno. Okupili smo tim vrednih i stručnih ljudi koji se zalažu za dostojanstven rad, za zelenu ekonomiju i za odgovorno upravljanje javnim resursima. Moramo drugačije, da postanemo super sila u proizvodnji hrane, a ne deponije. Voda, a ne rudnik, već danas više vredi. Cenjeni građani, a ne ucenjeni. Podrška i našim, a ne samo stranim kompanijama. Investicije, a ne zaduživanje. Sa poslovnim ljudima da se sarađuje, umesto da se ugrađuje. Javna dobra, a ne samo da meni bude dobro. Da odlučuju građani, a ne samo jedan čovjek. Javni ugovori umesto tajnih dogovora. Solidarnost, ne bahatost. Sa ljudima, ne sa motkama. Poštovanje zakona, a ne zakon jačeg. Mi smo Evropa. Moguće je živeti bolje u uređenoj državi. Moć je u vašim rukama. 3. aprila ne birate političare, birate budućnost kako želite za sebe i svoju porodicu. Ja sam Nebojša Zelenović iz koalicije Moramo.